hay với na Lai Autonomous District Council budget session win July ni som he chairman in sol apuan to ni masala deputy chairman ai resign ta ka chuan deputy chairman thanna turin rotin thar asiama chumi chungchanga chuan ni JPM legislature party in dan kal nia kan riat ta tawangin session hall kan lu nuwa thu engem mo chen kan soi nuin kan chua san ta a chumi chungchanga ram ni pu te poin thu riat fiale zual le lai poi mo te in nei in kan ringa chu wang chuan poina hian kan han soi fia don ani kan session to list of business he ni akara atlangai turania at least 2 days atlangai turani chumi hun chung chuan sem turani ti kandan rule somnga le palina a oma chumi mang chuan July ninga akhan Niriata. July Niriata ilau July ni thuma hian circular fel takin atsuaka voin ni som he July ni som he chol ane July Niriat session kan ma in kan deputy chairman pu sial lian zuala General Bial tu deputy chairman ani na tangina banga ta chuan session a kan lut chop chila aban thu te house chairman na tangin riat ani a ti chuan session kan ban nu fea lai taka then khatin lai lam thim don ate circular thar kan mu a tin athenin nimin tu ka te session kalpa in session building aten mu a athenin kan member pakhat phai chuan tun thleng hian alam hulo ani chu July ni riat sang ni som hi kalia chairman ina deputy chairman thang tura circular notification achuana ani a chumi ale khachua chuan July ni kwa he date of filling nomination ani a lai lamdar thum thleng tin July ni som vo in dar som le chan ve hi LADC hall chairman deputy chairman thantur ti ani July takachu hall kan chua san na chan pho kha ani a chairman hian kandan mangin session khachu akau nge ya hei hi chu diklau na om lo rule som thum pakhat na mangin deputy chairman in thanangai chuan chairman in ahun te aruat thayang ati a aruat nge yani ma se aruat dana khan diklau kan tita a kaini chuan session ma business kan ti turma ni tal advance atlangai turani tilaya kha ni atlaman lo mai ni laven kan member then khat te phai chuan lekha po vo in thlengin anlam hulawani chu wang chuan arem lawang hai hi chu ang po ni se ni som pani zit top ni a hian hun thol takan na ya ten list of business siam that na hun ni nei boka ni som pani ata hian deputy chairman himin thantir mai lati in nimina aru makalin opposition ayo in kawange na ma se arem ti talawani ani chuan chanchan chete anai ve a chanchan hi kan han ngai tu hian chanchan tlak thling lawa kan ngai ani kan dan za somni pakhat na chang thum na hi chanchan tlaka chu hetiang hian in ziaka
district council committee le powers of chairman ti ani privilege committee of privilege te business advisory committee te chairman in chul ati huna adin thayang ti nuwa hian chairman chu district council chairman chu committee chuan chairman anianga council secretary kha ex officio secretary ani ang ti ani apahni na hian size of committee le and power and function chu chairman in atifelang ti ani pathum na hian the chairman shall have the powers to regulate the conduct of business in the district council in all matters not provided for in these rules ati emi kan dan pum pui kan CCB rules zong zonga tel lo hau chairman in ati tur om tak om chuan ati ang ti ani session ko chung chang le list of business han siam te circular han siam te kha chu kan dan somnga palina khan om reng si chu palzutin helai za somni pakhat na chang thum na mang hian kapo wa rolom ka thu lom tin voina in chantir kha min tum ta ani chuan kai ni lam khan kan ngai tu chairman hian ama jong point dan he akal pel deuh zela dan ngai poimo na hi om lo lutuk faran alom tin deputy chairman ne in sang tur chuan kan member then khapon kim lowa an thelo box sia ti in thu han soi jaw deuh hleka in thanna tel lo kha kan ril ru ka chu po chu han soi jaw tak na hun kha min pe phal mang lawa thuro in ti ringot deuh khan ni kan du ang po in kan soi jaw thai lawan ne apoi mo bera chuan kan dan za somli pakhat na chang thum na he amang sual le ni in kan ria kan dan na tel lo chairman ni na ati om tak tur om chuan ati thayang ti mai ani kan dan na om kha paljut si in apona min kai suai atum na kha kan du lo ane ti chuan chu soi lak lo lain chu turin min ti reng awangin soi lai thai po ni lova kan soi tur po kan soi zo ma in kan thua voina kan deputy chairman chanthar tur mimal taka kan va huat na lam ni lovin tin kan chairman po mimal taka va attack ni lovin dan von him kan du na lama deputy chairman in channa khan kan tel talwa hei hiram mi pu te po in mak in ki mai thaya ani na taka chuan kan district council dan hi von him ani von nun ani fel takaman zela hi kan du wangin ni ZPM le legislature party chuan kan chua santa ani voina hian councila session na thu jong po kan lo kal lawa kan how to ten pathum min ruat angin member pathum hi kan ron telta ani alo me klema jong kan soi belanga tun tum session a hi kan postpone nuwa reschedule ani na china kha oma session reng chu session nei dona BSc an thu khom thina tun tum session a hi anin taka chuan june ni som ni le pasari mon ni som ni pariata nei tan tura khani chuta chuan keipo BSc member kan yangin BSc chuanin business advisory committee anin ang khan program te po kan chok out tiang chuanin thil dang te po kha kan scrutinize turani tiang chu hun kan maro chu MCC khana barawang khanin anti thei talova full budget nei kha antuma maro chpa kha MCC in robar to wang khanin thilti theni lo wang khan voina hin postpone voinan tila nimin pia nireta tang khan kan ton le ta khani chuta chuanin a schedule hian voin hi chol ani voin ni so ma hi ti chuanin chu chol achu niriat kan ton ni khanin kan deputy chairman pusi lenzola khan ba na the ta ka chuanin deputy chairman thana kha nan man mo deu ani mai thaya voin ni som kan sesona in than
kan dei tura khan kan chairman cheng takin asoya hemi kan CCB rule somnga le palina akha aron tar lang chuta chuan ni at least ni advance ti kha ani chu niriat kan tan nia khan dar som le chan ve ale kha chuak ang khan voin nia hun kha chiar ta ni dar som le chan ve a le kha notification chuang ai na om lo hun phima ban na kha dar som le chan ve a chiar chau zok khan ni a notification issue tur khan kan secretary pu lian chung nunga kha session hall a pom reng bokani chuwang chuan he notification hun bi ni advance tal advance ni tura ni ti kha time corruption omani ti kha chiang em ani voindar som le achan ve hian ni atling chia ti kha soya voin ya khan ma se ni riat ni ya khan notification an chwa date ni ya kha mi ni ya khan kan council secretary pulian chung no po kha session hall la oma tin ka chairman po session hall la oma notification an issue tur khan dar som le chan ve hian engtikong main hun man ngai nam lo chu wang chon time corruption om india ma hian in than abik takin session hall la te hemi chairman te deputy chairman te kanin than don angai pui mo le zole me ma khatiang anga mi pal zuta session hall zom takha dot niel ngan soya dar som le chan ve det ni riat dar som le chan ve le kha issue anga anan soi te kha adiglo em ani ti hi winya kan tar lang du ni chu wang chuan an dan tlo chana kha adiglo ve kan ti lo ve engamo chana chon amaro chu a time pal zut na konga khan thu diklo an soi ni khalai taka kha apoi mo tin ama kan talang khan voin hi cholani wangin schedule voin hi cholani kan schedule khun pa nga ya khan business dang om lowang in than hu na kha buat sei sela in than ani chuan business dang kha atel thei lova chu hun thol thatak kha online an man mo ang renga chu wang chuan an bo pela dan te pon palzut pal nizoka kan nga ya chiang renga chu wang chuan voin nia hian kan dik na le til dik zok te kan ta langa min pom sak du lova session hall kha kanan chua santa khan ya khalai te kha kan tar lang ve ni lo me